Mutagari wa Meru TV ni ntuko ya Jumaa tariki 30 mweri jwa 5 mwaka ni jwa 2025 mukira katha ucia mwanya ntere chumbe ira witite na mbere na gukanira mibango ya Meru TV ngitika nuthiritwe ukimama na gukira bwega uri na thiria injoga ya mwire unbambitaga Dennis Mutuma Muthomi kugwatogene tutagere nteto cietu cia Meru TV rukiri Twambiri na riboti kuma gicigo bunge gia Tigane East niara akariye bankuru ngone wadi ya Thangatha ndene ya gicigo bunge gia Tigane East ni bachumirite na gucokeria mubunge wao Mporo Bore Nkatho ni kubekera stima kuntukuku bakiaria akariba bogete stima ezi ikethero kibatethiri na njira inene kagitana karia anababa kuthoma na nkuruki stima ezi ikabaguna kagitana karaba guita biashara ciao mono utuko agento kira bogete au kabere ni bethiritwe bakithangika imbere pio bwangu sokia Nkatho sana ke mwasimiwa Mporo Bore no ntobo tutigatira transformer ya tukaomba ikaomba area ya Ngorongone sokia Nkatho no ntobo mweshimiwa kuthigata transformer ni twamithigatite kuma 2020 na Murungu atethia thaire ukinya itukwira Murungu ibwega na mutongoria umwe no rethaira ngugire nya ciambiritie akathilegeria kuna bwithitie bubwega unya nkumwira ibwega no ntwa mantu ya bwithia na ndina kuuro kunene kabisa on behalf of the community inkuwa ibwega gere na gone no kinge kugura nuntu ba wetura transformer ne bwa ke mwesimu ya Mporo nuntu nageretie manto ine para pa to kona tuli mirite tuwe to kueba kuende to mwapongezi sana no ntobo transforme au mbotore terato ariga to kiundune lakini thai ana beto bataona weru bo kuthoma thai ngwete kia twana to twetu tontore ya Ngorongone ngwete kia kinya skuru na bakamba ufofo mzuri no ntobo weru bo mwasimiwa Mporo au mbotore tera itabokuwa babu antu betho Tobo itwa na arua baregwa kuma na arua kuthoma bakathoma bwega pura batai baraina thina ya kuthoma thai bakaithira bakithoma bwega na kinya mantu yange ya maingi yakathithwa turene itugwiritwe igwe mweshimiwa na kinya ki mirandi irenge yonthe utubanganiritie itukuwirirwe kia yonthe na kinya barabara cietu itukona ni ukara bwega mweshimiwa na itukuibu bwega akariba na gwiro kuingi bari ugoro tharimwa na urothegia na uroenderea kinya kibindi kiu kiyite mweshimiwa bakuwata njara uwende Mporo wato kwenda kwira atire mawega ya ubuto bwetheretie ruare na transforme ya na monki yo twanganirerie ya Ngorongone kato kwenda kwira kinya batwe 2027 tunawe mwasimiwa itokona to tutayaneria kinya buo to tutayaneria na twe kinya tutayaneria mwaka yuyu yete tukathia tunawo kera riboti ingine ati wizara ya Mount Jegi ogimaja ndegorone ne tetamukana jo murito kera anto barabethirito bakendia into birabitumagirwa namba ke na mono kereana bemiaka katikati ya 10 gweta 17 nigento kera kinya bethirita bakirita mukana kera anto baraba kwenderia arito bashukuru cho university into bibi biambaki kulingana na mwandiki munene ndene ya wizara ya ugima urozikene Tamiri Muthoni akiaria na ugeta ari ati nibetete na mbere na kuthithia uchunkuni nikenda bakamenya kambuni ile tigutumira license ciao na njira ra tukubatara kwenderia na banini embaki na baraba kagwatikana bakethero kinya bagitunywa baruga ciao warira nthiguru ya Kenya kwirigirwo gukungwira ntugo ya mbake nthiguru ni mambura marama kwirigirwo kurutherwa ndeni ya kaunti ya Uasin Gishu ntugo ya Jumamosi indi PS ogima bo mwerekeri thirikari nene Mary Muthoni augite guku Kenya twana twa mianka 10 kuthi mwanka mianka 17 igitukunywa mbake muno ara kuringana na uchunkoni bonanitie ana 650 ibagutumira mbake kwina maundu maingi muno maratuthinia na especially ni undu wa utumiri wa mbaki tobacco na nicotine ate ciana cia miaka 10 miaka 10 na 17 nimo maratumira mbaki muno na ni maratumira mbaki ciana ingi kinya nginya 650,000 kana 650 Muthoni akionekana kuruta mukana umunene kiria biashara baraba kuruta biashara inthuku cia mbaki na kuga thirikari kabagwema na kabagwata. We have seen many times that we
approve products, and we give license to merchants who are bringing these products into the country. And thereafter, they bring a different product which has content that is more dangerous to the use, to Kenyans and many other. Therefore, we want to warn the tobacco industry that we are going to continue with the crackdown. We are going to continue closing those shops. We are going to continue to stop you from bringing products that are going to be dangerous to Kenyans. Kiugo tumiri bwamba kibote magamunto akaywa mirimo emwe methuku muno. It's a really worrying trend, and especially to school-going children of ages between 10 to 17 and the university-going students, because some of these products are flavored and they are very attractive in terms of packaging and are deceiving. But when you look at the health part of it, they are causing chronic and respiratory diseases to both the young and the old. Therefore, for the people who are engaging in the trade in regards to these novel products, we will come for you, and especially when you distort the information in regards to packaging and also the content that is in those novel products. Raende muthoni arutite mbito kiria aciari kugwatanira na thirikari kiri kurwa na utumiri bwamba kindeni ya Kenya. Na nĩ turenda kuria aciari nĩ tunyitanire namo nĩguo tubote gutethia ciana ino itikathi na mbere na gutumira mbaki. Na nĩ mbaki tunyamu turia turoka turetwa electric cigars, cingeire twa shisha, cingeire twa maundu iretwa vapes, na nĩ ndirenda kuria aciari tunyitanire muno tondu acu nimo key stakeholders cia kumenyerera ciana ino. Riu tukithi ku celebrate maundu ma World No Tobacco Day, ni tunyitanire niguo tubote kunyibanyibia matumiri aya mambaki thiini wa miturire ya Kenya. Kiripotera Meru TV mbita murimi wa Mbogo. Kiri ripoti ngene ati ntere chia Anjalo mutu ati Igembe North ni chithirito chigitongeria kiri iu biana banini arakinyana baba betana mbere na gutashukuru bobo ne kuringana na kamishina akana munini wa kamishina wa mutu ati Sylvester Mongulu oraugite makarikajaja jari banini kwithira bakiwata iu kureo na kurekana na shukuru ne jona kene gwetana mbere na jabatare kwithirwa jagitegerwa ni mabitha baukaria pari tejaja kagitene karabara riongerete shukuru ya Anjalo amana gikundi gitika kithirikari egera kijekera taripos Kenya naraba titana mbere na kurengera ariba shukuru eze tauro ciao cia utheru nikenda bakomba kwithirwa abakigunika na tauro eze mukiri wa Nkonja na Rugonoro. Manto John de Jaraja konye rights ciana ndina kiewa kira kinene muciari omba kwithira kia mwana ni kithoma untu thirikari yombete kwithira gikiwa iu ni mitaratara ibati kwithira ikinyanirwe ni muntu wenthe DCC wa mutu ati no Sylvester Mongulu ni bawete muno ndenterisi Anjalo ana baba ingi ni bonekete ni kuria wita skuru baba ingi weta skuru ni kumani na yubia kureo ya watoto kupata mimba mapema kutoka shule. Wengine wanaingizwa kasi ya child labor ambayo ni dhuluma ya watoto. Wengine tena wanapachikwa mimba, inaleta hasara kubwa kwa jamii hii. Issues and dropout, child labor, early pregnancies. No dhinere ritendi na icho bakuito sensitize muchema ni yo apart from kurutana aciari manto a pathways bakia reo sensitize manto ya dropout na kura na child labor batu kutumba kwetha kwena retention chukuru. Tumejadiliana jinsi ya kutetea mambo ya watoto, ile hatua tutachukua ya kutetea watoto, kuwa rescue na kuprosecute kukamata wale wanadhulumu watoto. Tumepitisha kwa kauli moja na wazazi wa jamii area hii ya Anjalo sublocation, tumepitisha namna ya kuimplement hiyo mambo yote.
gikundi giteke githirikari nikio keri Post Kenya bakinyete ntere cia njalo ni baeteana bare tauruira cia theru amwe na nabaiyeye mboksa kenda bomba kwithira ni bakwimenyera meankeje kinyete itokwethwa twina kieba muno nuntu gwa kwithirwa kwiyari bado bate komba kugwata kuona those basic bate kuona pads kana cio tumira, which is a very basic need. Baretereta betu bari washable sanitaries na mboksa zikiria na bayiye kenda na bongo bayiye batiba ba neglected. School je to advocate reusable pads na icio to bareterete narua na to iba trainaga how they can be able to use it na toke advocate that inyama ntuja thirikari na ishirika icio yonde baithia policy bakuthithia. Let us also be mindful about dignity for our girls and also women. Even women go through the same. Keripotera Meru TV kumanja Lomotwa Tegembe North Beta Mukiri Onkonja Togeta nambere motegere Meru TV ni ate njori ncheke kumantere Tegembe batongere tuna mukaririgite wawe jeke na talena za kathera nebakere barekete na kuga ati gote mwana utikinyitie miaka 18 obati kuonekana ate cukuru kana aremi undene agitujaga na kwendia mira kuringana na kathera augete mwana orokethirwo ate cukuru ake muciari wano okethirwo akejukirwe tagarere rito reke watho agite ne aukau umukaririgite ujo njori nchekele na skathera na ugete ni kiebagi kinene kumenya ati ntere Tegembe na chedire chigitongeria kiri areba nini baraba kwithirwa bakigwata iu bareba nini na kuruki kurekana kinyana mathomo jao mureithi waba na rogono ru ndo namba wano wikirana mimba ana batikinyete kiwango nimbi ukatangari kamatete ana ikamatete are ana barume baitro tomera barara tomrume na mware na tomrume barare na barare na baita kwa kithagena tabakethia to mimba wike yakana kwa ukatuibo tomatuare ndare totetha na namba 1 abo turetha na namba 1 na kithomo nikangwenda obura antu bembe to antu babo muno angana turu ya mira te matetho kumia janto woranja luo no tio mia joni marikuyu antu bembe wata university ya Kenya cionthe nibo balinda university ya Kenya ikumia ene na omebuna atu atake thakene kukabulu antu betu kwa uto witekaniria mwanka ile kwa kauli mwe ana betu batoke cukuru nakangwenda obura atire kijana bagarotwa mira no tuwe okethingare komitu ya watu wemwe tokaite mauri kana ende yewo no kwenda otonge mwana kono ari mwamba ari katuwatire batutotekaniria mira netu ne antu banene muntu kinyethete miaka 18 kuita mbere mira to ana batwa mira ringi turi antu twene na twawata na tu na kauli mwe ana bembe baite cukuru na toke akuibwa muntu kubinga manto yau no ndo antore ndebe na ndo baru democracy akaminya otwe tawanya batwe eno ndo kethe namba kwenda kuingitia ri na batu kaingitia mbalu ya ntobeto na twera ondera akorwa njuri ni lazima ara ntore na ari chamani ari ntore na ari akikishia na ubocho ana bantore ke bocho ka cukuru na ake akwethera mwana antechokete cukuru ndawa mukuru wa awatwe machama ni baungana achibo na kinya borithi muntu wa watwe na ilavya kibi company ne thirikari ya Mwanjori ana baite cukuru wata kethe ng'ombe watwa risiti ito cukuru ara wetere tutomba kwethera karintho na ng'ombe ciaku na ilavya ku au na ana bate kuthoma na utomba kinyoka wa dhabu na mbecha ketho tethomi tutekwenda bou na twetekanire na akuru bare abo ne machama ni area sub county cionthe twetekaniria kuma rende cukuru ekirura wa ugaeta muno mwetho ate cukuru no tutetekeria turethe kwetha twe biongozi ruare ruyo twethe te biongozi tutiete na kande bwera antu betu thayo ketho te na certificate ya form 4 kinya kioro uteona okwandika wera kioro kana vivi ngotala kinya moja rio kuthika antu
uteta motare ara mawa wande kwa utena certificate kan kwendo bura thai chukuru secondary likuo no wale mewita secondary lakini technical na chiri kuo. Kere ripoti ingine ati nabo arimi bandengo kuma ntere chegamba ng'ombe ndene county Tharaka Nithi ni barombete governor wa county icio Onesmus Muthomi Njuki gutigira nako bacwira thoko ya kwendia ndengo ciao bakereka gitana kana baranenkagirwa mbeo cia ndengo arimi baba nebogete kinya kuthira thirikari ni kubanenkera mbeo cia ndengo ne batara gwetana mbere na kubacwira thoko ira bakethagirwa abakendia emera bibi bakiaraniria na metha nteto ya Mero TV arimi baba nibonenie kurega konganiro kwao nikiraba kuga gukinyera Nandi barithirwa bakiendagia kiro imwe ya ndengo chiringi 50 ake. Karibega ng'ombe ibebumiritie na kutheta kwa kiraba kuga ngavana Muthomi Njuki abanenkere mbeu ya ndengo akiberaga akabacwira thoko imbega indi gukinyitha ino gutire thoko abacwirite. Ngavana gwetu Muthomi Njuki atiriri agitunenkera ndengo ruguri atwirire buraga atucereria market ya ndengo endi tuite kwerwa ngavana wetu kuri antu barakonsindaga na baratakonsindaga bakiuga bo buraba kwenda endi Njuki aingie wirane bwake bwo kubacwira thoko ya ndengo imbega ogwa turumirie atwani twande agatucereria muntu wa kwija gutugurira atucereria nuntu arega gutucereria katukainire kana na beto batethoma kana bio boruga atia utebonge dio tegwina kana ndengo dio tukoga wageto na nikombake ndengo turenda kugurirwa mbeca nyinge nonto kenda twana gya kuthomithia nakio dimokebe tikaume chiringi 50 nonto 50 titutethia wona banini kinya bona niti ogwaya kwa kiraba kuga gomba kwigwa biashara baraba kugura ndengo na mbeca inkuo mbaumba kwigwa batometo ingavana Njuki keingomba kuthondeka mbeca na ndengo arethia gaturuthira ndengo agaturetera guriba kugura na bei enkuo agatamata ndengo cietu bure kende niyo ngothi gutinda mbeti mwathorogure akinenkera ndengo ndaiye burankendia ngure kirato ene ndirwayo ndaiye nkagura ndengo ngure kirato riu beyera ngugurwa ndengo ndatathia mukebwa kilo chiere chiringi 50 arumie kinyete kirato re imekebegana muthiani bakiruta mbito kiri ngavana Njuki amwe na thirikari nene kubacwira thoko embega ya ndengo watabura mayani amwe na kau abicwiritwe roje Muthomi Njuki nerwe ukegwa gacheragia market ya kwendagiria ntu ndengo tumwiragira atransfer mbe cianja ndengo turimete na thina atigaturetereka tukare mandengo cheto twithegera mbeo twi nitererie muntu wa gutugurira ndengo bwega nuntu gwetu gutege tutikawa na tuti majani na tuthomithagia na ndengo nonto antu bakaowa na mayani baguragirwa na market imbega ike nonto egamba ng'ombe tioe twerue twemana bure virashi tutira antu babureka anambere gaturetera ndengo itwaremaga kiripotera Meru TV kumegamba ng'ombe mbita murimi wa Mbogo. Na tutegera ripoti kuma gicigo bunge gya South Imenti aria bamwe bakari kuma Igoji sub county na Kinyankuwe ne Mitongo sub county ni bumirite na kuri Rais William Ruto amwe na munini wa Professor Kithure Kindiki gutigira ne bakuthura senator wa county Meru Kathure Murungi na kumwagitikia waziri wa manto jegie urimi Ajan Nthigurune baugite ati nyuma ya mutumanto ithinkia kujokia gitekeo ngabana Imenti nitigite na gitege kinene nerana ndipo gite Kathure Murungi akeza kwewa agite ikia waziri na thirikari Rais William Ruto bakomba kwetana mbere na kugwata mbaru kiama kia UDA ntereyu onderia mogaruruku jerigiri kuthithika kiri kanjo ya minister bathirikari ya President William Ruto akari kuma sub county ya Igoji wamwe na Nkuene Mitongo ni bakuromba President William Ruto na nenkere Senator Kathure Murungi gite kia minister wa urimi Ajan Nthigurune. Tafadhali kiti ya agriculture na CS ipatiwe Honorable Kathure Murungi, ndiye mwenye kura yako yote Meru. Kathure Murungi ali senator ali MP gutengo gya atari tayatu ya majani no ongerere siringi 5 kili majani te Kathure Murungi no amantu mamira atatu le kolwanamo abane muremu amira
nitukarue ni muntu ra uyi ni mituraga na ndigo ja South Imenti no tini jiae nitukarue ni muntu ra kumenya mbi kira tukurima tariu kwanza nkadamia ile tete na uko no Kathuri Mulungi uma gututedia Kathuri Mulungi nonto ni twanete agitutiririe mantu ja mega twanete agitutetheria akiri agriculture nkinya atikiri giti kiu na nkumenya nenkelwa giti uti tugafauru tukathomithia ana gukurukira agriculture nonto tituri arimi na tutigwona gwa gwikieria tutigwona gwa gwikia ndigo tiga tukurira uko nonto tutena wa gututedia ndi Kathuri Mulungi akanenkelwa giti kiki nonto ni atwije nkoroki agatutedia tuonete akigerie kurwira antu ba miramono miretamburiwa ni thirikari ni arwirite majani sana bagwatana na munye gitarira barwagira reforms cia majani bagwatene na munye na bakirwagirwa na ni munene ongi uri ariku akariba ba bendekithitie ujo nyuma ya mutumanto ithinkia kujukia giti kio gavana aumite ntere cha igembe na nande ruterero imenti rwatigwa rutina giti kinya kiriko gikinene mutumano en gavana na umite Nyambene tuna CS yonge umite Nyambene kono kona imenti ne tigeri nyuma ko tuka Kathuri akawa giti ya CS etugwetigia akomba otethia Kenya na meru ere amwe yonthe gavana endera CS bendera endi batu imenti oto no tukwariria Kathuri muntu twitaira ngoge muno na gitio gikinene sana na ito mutete watwe kanto bandu batwitaira ngoge ta Kathuri batu imenti twetha twenderete bwega mbere Kathuri etagwa ground master na no akomba ground ye meru kinya guketha kwina difficult times yatia Kathuri no mba meru na imutongerio mwega na nendi nantu bonde na kinya antu banyambene bonde hapa kulingalinga mbe bakiwa Kathuri ayo bakitikia agriculture Kathuri Mulungi tutarudi kwa UDA. Saa hii watu wametoka kwa UDA, lakini ukitupatia huyo sisi zote tutarudi kwa UDA kwa sababu tunapenda Kathuri Mulungi. Sasa tunajua ukipatia Kathuri Mulungi hiyo kiti Wameru wote wanarudi kwa UDA na 2027 tunapambana pamoja. Baba wa taifa, chagua Kathuri Mulungi akiwa waziri wa kilimo na sisi zote tutapenda na unda tutachukua mkondo mpya. Kengi kuma kire atongeria baba. Kuma thirikari cia mbere na wire cia twire iraturaga batwe Meru. Entire Meru engana uri erangana. Turetha watu na siroti ijirere on the tia CSS kuma kagita gake bake. Tweja kagita kaka president Uhuru ora umire na kinya kagita ne kakutha ika tugucafa mpio ene muno nonto bo utwike kabatwe tureimenti tutena CS kinyomwe ni araba kirikiria bakuga Kathuri Mulungi agatetheria nene thirikari ya William Ruto kinya kiri kuona kura kiri tamu yao ya ijiri aombe kwa Kathuri gete kiu Rais Ruto na waigua mwa tukamu support kinya kile gete kiu kio rais adime yake 10 bila breaks na sisi hiyo unasema 10 bila break. Sasa tuko hapo na hakuna shinda, tutatembea na Kathuri na kura za Meru County utapata zote kenda teni bila break yekuyomba kubwena ethirete na mpinyano na alisabu tunengere gitigia CS kia to propose kinengero Kathuri Mulungi nuwe tukuona are wa gwete ku nkiripotera Meru TV mbeta Jeff wagitumam mutegeri riboti unego tukinyiria muthia zonte to cietu cia Meru TV rokiro gatuguraja nkethero wangicokagira na mantoreja karikire ngatheti cietu ngatheti ya The Daily Nation na ngoroki ngatheti ya The Standard.